Pazi, ovo stari, jem 200 kuna. Ja, kaže neki friend, da je neki for, šta? To nešto posebno ili? Pa ne znam, ne, možemo vidjeti sad. Dečki, Da? imam nešto što još nikada niste vidjeli. Evo, pogledajte. Šta je ovo? To su dvije drške za mač koje se pale s posljednim ključem. A taj ključ, gdje se nalazi? Pa u tom je problem. Ako dovoljno dugo pokušavate, ključ će vas naći. Da, okej, hvala mi informacija, mislim da Ajde dečki, nemam puno vremena, davam mi se 200 kuna. Ne znam kako se mi smeće baci 200 kuna, majke me jedan. Znam, ali gledaj kako su fora. A da čekaj, ne možemo ih upaliti. Trebamo ključ za to. Oprosti me što sam na to potrošio tvoje novce. Ja, sorry. Dečki, otkud vam ovo? Prodala nam je neka čudna teta na placu. Uvalila, vidiš. Jel znate vi kakvu moć držite u ovome? Mislite, ima dinara. Pa, saznat ćete. Wow, ovo je nevjerovatno. A ja, Glinu, šta si nas uvalio? Vjerujem da ste zbunjeni. Ja sam vlasnica ove škole naprednih znanosti. Ovi mačevi rade na posebnu tehniku i samo jedna osoba ima ključ za njih. Dopustite da vam pokažem. Ima samo jedna kvaka. Morate se boriti za ključ. 5, Šta? 4, Zašto? 3, U redu, Dva. idemo to riješiti 1. muški. Nek bolje pobjedi. Ajmo ovo završiti. Ako moramo, idemo. Jesi sad sretni? Ne brini, samo gledaj. Šta se dogodilo? Kome pripada ključ? Prijatelju, pobjeda je tvoja. Zaštitari, vodite ga. A ti pođi za mnom. Silvena, stvarno nisi htio ovo Da napraviti. nisi htio, ne bi. Vidim da ti je ključ važan od našeg prijateljstva. Poslije na neki način da podijelimo ključ. Ne, za to je i služila borba. Ili s njim ili nikako. Zaštitari, vodite njega. Ne!